Muraho neza nshuti zacu, mumeze mute? Murakomeye? Natwe tumeze neza, turashima Imana. Ni amahoro rwose, usibye imbeho gusa n'umuyaga mwinshi zahabyukiye. Kugeza kuri aya masaha imbeho iracahari, nta zuba pipi yayo twaribuze. Inshuti zacu nk'uko twavuze ngo ntituzobicisha irungu, niyo mpamvu mubona tugarutse kandi kuganira namwe. Uyu munsi wa none twakeneye gusubira kugaruka kuganira namwe, nizo byiza cyane. Tuzabicisha irungu inshuti zacu, inshuti z'akadasohoka nk'uko twabibabwiye. Ubwo twarabibijeje tuzaza tubikora. Turabaramukije mwebwe mwese aho muherereye, turaba ibihugu mugiye muherereyemo byose, uduce muherereyemo, imigabane igiye itandukanye, inshuti zacu zose mwumve ko tubaramukije. Titworeka gushimira abaduhaye subscribe, ni ukuri muzamugira neza, muzamuduha commentaire zikadushimisha, bigatuma tugaruka kandi. Niyo mpamvu tuza tugaruka. Ushizeho ikiganiro abantu ntibakirebe nawe byoguca intege, ariko iyo ushizeho ikiganiro abantu bakakireba ugira courage. Niyo mpamvu tugarutse kandi turabashimiye cyane. Nawe utarayikora ngwino uyikandeho subscribe, ni rimwe ryonyine gusa. Ubundi ikiganiro cajaho undi munsi nimba waduhaye subscribe none, ejo twashiraho ikindi kiganiro ukakora ku gakumwe kareba hejuru, nibyo byiza, ukaduha na commentaire bigukundiye. Uyu munsi rero twatembereye, twagiye mu mujyi, twakeneye kubereka iwacu muri France. Mu mujyi abantu benshi baza bifuza ngo ko tudatembera, ko tudakorera ibiganiro hanze, ngo tubaganirize tubereke iwacu ukuntu hameze. Twasohotse uyu munsi wa none turi hanze, twakeneye kubereka ukuntu hameze uyu munsi wa none. Rero tutabatindiye, reka tugende tubereka ahantu. Hano twahereye urabona ni ahantu bahaye bubaka, hariho ibikoresho by'ubwubatsi. Iyi antene muhamubona hejuru, reka nyizuminge muyirebe neza. Iyi antene ikiragenda ikazana ibintu by'ubwubatsi ikaja kubidepoza hariya. Reka mpegere muharebe, tubone kugenda tuberekana aya mazu yacu ya hano. Murebe ukuntu amazu ya hano abashaje. Tuzoza tugenda tubatembereza tubereka ahantu n'ahandi. Ngiri igiye kugaruka, kirashitse ibintu yari yatwaye igiye kugaruka. Iyi n'indi modoka nayo iciyeho. Dore ngiki kiragarutse, dore kiraje kigiye gutora ibindi, gifatanye n'uyu munara. Ko murakibona ukuntu kigenda hejuru, kamere neza mu kirere. Kugira ngo uko murakibona neza aho kigiye gutora ibindi byuma. Murakibona nikigera hariya hepfo kiramanuka. Hari umuyaga sinzi ko twumvikana, ariko murihangana, ndi hanze hari umuyaga mwinshi. Kirashitse, kigiye kumanuka gitora ibyuma. Hano nta bikorezi bahaba, nta bantu baza baterura, ni ibyuma biterura. Kwa kundi iwacu abantu ari bo bubaka nyine bamara bagaterura ibintu byose ari ibiti ari ibyuma
baraterura ariko dore kirashitse ngiki ko murakireba, ndabereka kugeza kizamukanye ibyo cakuye hasi. Aka ni akamashini nako gaciyeho karimwo umuntu nawe afite ibikoresho. Kibashiriye uriya mugozi mu kanya cari cabashiriye ivyuma, none dore n'umugozi kijanye. Rero reka duhindukire tubereke n'imbere, tugende tubereka amazu kuko twabasezeranyije tugitangira ikiganiro cacu. Reka kibashiriye umugozi wonyene niwo kijanye, tuze kubereka n'ibindi kugira ngo mutaza gutegera audio nako video itavuga, ntabwo byaba ari sawa. Muze kuduha commentaire mutubwire uko mubonye hano iwacu. Aha ni mu isoko, undi munsi tuzinjiramwo tubatembereze, murebe ukuntu amazu yaho aba ashaje, murebe ukuntu haba hameze. Iyi nzu urayibona inyuma ishaje, ariko imbere wayinjiramwo ntumenye ko ari yayindi wabonye inyuma. Dore ibipangu byaho ukuntu biba bimeze, wogira ngo ni iby'iwacu neza muri Afurika. Kandi ni bakeya hano bagira igipangu. Kandi ikintu nabonye muri ibi bihugu nta bibyi bahaba. Nigeze guta telefone aho tuza dutegera imodoka, ndagenda ndagaruka nsanga ikihari. Ariko iwacu bariba amatelefone cyane, amatelefone barayiba bimwe bikabije. Igijeho telefone ngo ndafata abantu sinje, ntabwo mbashiramwo ukamera umuntu wabimusabye. Dore haturi ni mu muhanda, imodoka ko ziranyuraho murazibona. Amazu hano arashaje, reba nk'iyi ngiyi, dore amazu arashaje, ariko winjiye imbere ubona ari amazu meza cyane. Aha ni mu muhanda ndi, akeneye ko bereka akantu gatoya mbereke iyo nyatemberereye, siniriwe mu rugo. Niyo mpamvu mfashe aka kavidewo ngo tukarebane twese. Yego, dore hano iki ni ikigo c'amashuri, harimo amashuri menshi agiye atandukanye. Hano mu mashuri ni ibigo byinshi bigiye bitandukanye byigira hano. Rero nakeneye kubereka hano hantu, nakeneye kubereka ukuntu hameze. Muze kuduha commentaire mutubwire uko mwahabonye. Abakunzi bacu turabizeye muraza kubikora. Aha ni ahantu heza ko murabona haratuje, harimo na hoteli. Aha ni ahantu heza cyane, biga ibintu byose mu maforomasiyo, mbese biga ibijyanye no guteka, ibijyanye na salo, iby'imodoka, biga ibintu byinshi, biga za mekanike, gutwara imodoka, biga guteka, ibintu byinshi barabihakorera. Rero mwakoze cyane inshuti za Bigeyo, mwakoze kubana natwe, mwagize neza. Rero mwakoze, ndabashimiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Ikiganiro cyacu nakagaruka tuzakomeza tuganire, turategura n'ibindi byinshi, tuzakomeza tubane namwe.
ni ukuri muza mudukurikirana tukishima. Rero titworeka kubararikira kubabwira ngo muze mukore subscribe, ni ingenzi, kandi muze mwihangana murebe ikiganiro kirangire, komeze mudukurikirane. Yego, sawa sawa. Rero murakoze cyane, ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, turi kumwe.